Salamu alaikum wanama watukufu. Haikal Ismail, salamu alaikum. Bae Maisan, salamu alaikum. Wanama ikao do mjiao vanu nga mumdonize salamu za kikawaida. Na ulindi yao wanadamu wanjiembabi. Shimeji wangu Johar Sharifu, salamu alaikum. Masuwa yetu, assalamu alaikum. Watukufu ikaondo mjiao ngaboze isimu ikaora hansu shidoziona shanga mumsalimu nyonsi pia ya Ser le Sultan, salamu alaikum. Faik, assalamu alaikum. Sultan Shakri manashu wangu, assalamu alaikum. Nadamu ikaodo mjiao nga mshukurioni ridungane harumaye mesaji yangu inu. Kawa na urenga wakati nga mjoandisa na homba Mwenyezi Mungu wake wajonjia kama wabenzi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Kwezi wanama maislamu watukufu wa Comores. Wajunda honda mwe Comores makatika ondo njitamkao yinu anu wajundo bonze mwe Comores gartsanganyi hoba zima rihale manza riombedu wananyasi walo harmwe magoba wa harmwe maswa yomane bal hata bonze Mwenyezi Mungu ya watoya wa haraka insha Allah wajauri hale manza hosolmo alo awade rangu alo honda mwe Comores bal hata alo bonze riombedu wajau Mwenyezi Mungu wa bemnono ritsanganyi hewa jauro mbema swa ya tudu wa Mwenyezi Mungu ari hafadhi nelekafa ikao dumgabili ho wahe zembanaza nzoze ndeza jiriswa bonsi juu harma 2024 ban Mwenyezi Mungu ya jaalie heni mrikao nge andu mwe Komori yake hule nasi Mwenyezi Mungu ari bekher wanama ikao ndemnidungawe makati yanu nano wa jojaili wa wandunge baada ban holi hondo wananyasika uorenge matangazo ya hatu hususan leda hula Habarizacomores wananyasi wa Comores Actualité wananyasi wa radio ya Seleani nano wananyasika o wahesha libro de Comores hao wandupieka o nyurenga zemada za hangu zinu mzitangaza rangu waname kao o mafideli wahe ze fikra za hangu rangu bala janata leo ngamu mtosoni hezento saza kikawa aida nimwambiana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama wa Comores sijabanu baada mfumo njeni jeleze mbabi uhusu masala ya madaika onga zoka madandaru ubuhari yabo nga mina diver imadahandani nga joka nsi harmale suala lahe mwana hatu mwana nyasi mwana shewatu fahad mwanze ikao le suala linunsi na uja ulipulilia haukaya mengoni mweze nongo zati luanziani hosoni hunu nele jamvi laho wanduanzo daula shari do ukaya warite harma diverso harma mada nusu ya heze mada za hao ilirido azele suala lahu wananyasuaralo hitwa mahususu de la juzi kao ilongilo shambo holi honde zembi wazitimba no bahanu wanzo wende harma hele zanrabo rido azele suala lahu sana nezanongo za hema na woi ribaki harma za aferi hizo ritsizambi ebenge mimili nde mada ya mwando njou ya mbaban au kanga mina revelation na nzonzeleze harma le suala la fahad mwanze ilinurudi tsenani tsahe wandu wa jusele ji husiana nezongo zino kanga botuhuma ndongwe kao wandura hakwa tushindo zelewa ikatila harmale swala la fahad mwanze gamjonji harmale swala la he prose ya Aiman ngwajo humrehe mwikenge harmwe mbebo haukaha dhulumiwa sawa nema na nyaha mananyasi fahad mwanze sualaika o ngalal hakikanga lidenza o haukaya gamjoka ujifokaliza harmwe mahakama hari ya bulwale obotasi ya husiana ne suala la fahad mwanze kawe mahakama yanu mimi nsu ya rengo kade mahakama ya fahad ya he mananyasi Aiman swamahan hokaya ye mahakama ya mba ya bulwa leo ya Aiman hamaskitifu yanu mahakama yonda ya daily wandika ondo wa hibilwa dhahabu ne zemali shahu kweli wa he mahakama ya homulwaya wa he mananyasi manashe watu Aiman harmonjwa vuvuni kajabu la rahana minga mjeleza uharumwa ye madazane hansibana ikatila harmwe mada ya husane mana hatu Aiman garjonji harmale swala la raru ndelahe ye masakala masakala ikao ya barnamajishi wanu wanzo daula ashari ikaunga mwanawe Yusukusu iliyo buharibanu husiana shaihani wa mtolo hahe yena mustadrani
asamahani ena umara mgomdi no andu adunga ya bonsi pia na shabuhan na yaser kaonga bandu ya bwalo ma complice wa he system ilinja ni behe message ya ho andu kaondo rilovan rilona mahaya uwaza wa husiana ne daula haki ikaonga ruwanao no andu wa he daula shari neleze ukayari tsinje harmwa pieja ukanga bonongozi nji ikaonga bandu alona upezo amatsu wa hule wao no bahanura nzori be harmale swala linu shami mikamemu ngamina madazo jeleza harma zenongozini yonde made yararu mada yane ngamjo kwanza nikane wasu ya kautsi wamba juzi uharume direct kautsi fanya ban ya husiana neze ajali ndziro za accident aina ya accident zijirobo nsiju nano wanadamu ikao makati ya mwiso ya numbade zinjinga zijao za hafla za hewa wandu waremwao neze malezi wandu wafanyoze krizi wandu walo harmaze problemu izo pia haila namna uwade kao do wajabonsi jura hautso identifielwa wandu pia washinde wake ajuru rijue namna ya usuteneana ne namna yoshinda haraka ridopre na en charge kaka hamada zinuzi ji manifeste mahususu uharumwezi indo uharumweni mabanu rilio haukaya wanadamu warende hama fragili ha circumstances zinji ikonga mina kinukeza handani ngazi jao he namna ya humlo wa hatu haila maisha madziro alobonsi juu ebengeze madanda ruzinu bazimane diveri inu izodeze madazane hansi banu ribaliane iliri sane haina mri ya shindele wembabiza na ngonjoka uzeleza banu kwezi wanama watukufu wa Comores karina hamba zindwa jinetso tsidizo mgwanza wa madizo mlingo hamba shatsi johanzale kalmalinu rende wakati ridoku baliana izo mnyezi mgu ya hanza nizo manadamika obahe hanza haukayanga wakati kaonga ramboka zinu pia zilabo mguju certes riumba ni mnyezi mgu certes mnyezi mgu ngenezo ya sahansi za heni manadamu mjuai hunduniani nomlao ngabo zensongeza shanga izo manadamu ikao haharazizi wazo ngabo izo ikao manadamu gufanyo hele jefu amolahe na izo kinyume ya izo ngari harazizi wao heni wakata tangari na suhilwao vanato wanaswara watu some dini nongabo nongo kao uri haraziza ikawo izo ziharamishwane dini ebenge yabo la dhima ija wakati manadamu ya doji fikiri lambabi yesu haya hahe no binadamu wahe no mkwahe no wana ya zao abo tsanzanja harmale swala la fahadi hautsahansi kemlenelezo ka gasarma maskiti fuba Comores haukaya rahakari jatimizi hate 40 ya fahadi ngamonao le swala la hahe lisa lirengwa litula mvuvuni wanduasa wabali wa harumana mna ya diversion ya mjia haruma suala la husana na shaihani na umani wahe nazali shazenongo zahe mana woi ikawo riwono mria tilwa senario ya kangurio kayari balaha kausisi wa haruma juge d'instruction wanduaja watu humu hatangasina avokati mana mshwahatu wamba metrofutum ya rongo wabani ya eleza ukata mengoni mweze analizi zahe holi hondo professionalismu yo hahe ngone sokaya nsina uamini mfokaya manadamu la ulange banunsi juhandani ezakado abili namna ya kaupaze ngayo namna ya kausoteze mpado mruhaka hele okaya zilatideze kanguzi dingo tilo wandu haukweliwe kakwa onobanwenda osha zila scenario wanadamu ikao wasomo jumabo wandu wakawa analizeze nongozila ze geste ze pas ze nongo ani wandu wakao ngwa una experience ya nongo jazila wajoshinda warengezo metrofutumia hamba waruwe njeze jumabala wareleze shamimi kabla rane jenda hule ngamjelezo ka harume direkte na ifanya juzi simambianu kana mkensi mjemone bema na adamu yamba hawa fahadi ngamjomunda maudu hafekte wa mwali haunzuani hondi waliyo haruma mijia masakalai hawato labonsiju hamandizo za hamba zilanja kauzamba kitwa shahura na harumale swala lahe manashe watu aiman ngamjo certifio kaizo kweli ye manadamu la katso magobani benge yambanga bwandu aloma gobani waonesawe hele mrola ambange iho ukola tsindaye siparo mambiani banukaya ngabo manadamu ya paro viole mndu bonsi juu na mwana yarengwa yafungwa ye familia he mana uo wambilwe mahakama ya lawa kwate mapesa kaja tole manaka hukumlwa hafungwa zifungo za ndani hadambilwa atoe mapesa kajawahi atoe mapesa shema pesa koto wa hatu wa mapesa ni kwa wandu wa mahakama no wandu wa koma gobani manadamu uo mzazahe mana uo hende Dar es Salaam haruma ziara za heiho hende hamundrela wa restora na balahu nuhambilo kango magobani yabonga mtsanzani mwambienu kaya kabati namna azalia joparo sanctione wandu ikawa wahansi wadomfanyilawo wadui wa mtaru maitriso konsiju
haukaya mwambilo abanu ni metro safke ukaya ye partia azali tsinde serse she partia hendele jeishi she serse ila habali wajaba hamsinzanu shaye partia azali yako elinde aende atendelwa ni sufa jihadi nentrati wa harmando arendonai ebenge harmale swala la aiman la himana nya sifahadi nguna mrehema mla zabanu bajen skanza encore une fois njusele jinele soka siono harma interview ya mjombahe ya rongwa juzi harma shesi wa shanzuan ya kaujihani ya ukaya kajani kwa mapesa ene babankabu wa fahadi sujai ya bosi siri jarma mbiyenu ukaya o anada mwan ne movement ya fahadi ya hema shababi rangoa mashababi wala wa harmo mji wa hai rangoa mashababi wala wafanya ye conférence de presse nous le select rijohanza rwambio kawatisi uhe parce que obahanurachilo abantu nwandu wa hezi yazali inu system yohanza warite haruma diversion nabo kabula rahane jenda haruma zemada ngamina marhaba particulier nanzoni abo shere mzaza atuma ulida ho ikoni tswani monoba haukayanga msaluye jitaliahe gamjokangure ngoriski haruma zenongo yambo pia haukayanga sibanu siwana mahenga ronawe heli ya lezi wao jasi shanga mjwao kaya si wanrwa umesiti sawa na wanruashe wajitole ya harumansi hamanda ilari juwao wapulashe ubane ni wakati nongo na wanaika ole winu walinganono wanruwa rongwa ubane ebenge mimi nso kwanzamba kaholi honde zembana ni monwezi wana mahususu harumale suala lahu wana hatu wadhulumi wa wanashe watu sikanzani mrande omaji limambiye ukaya ngwanzi hetare hiya hahe haukaharone saida muyahe no mahala ya puha yabo kazi suri stanjabisha shari johanza wake kume hamanda ya hawishiri ni harumazerezo zinu waoze waonese zetambu za mzaze za mrumusha harumale bali juromonsi juu ebenge nso kanzani mfanyile mna entre parenthèse wahe wana monaban ni mwambie nukaze nongo za fahadi zinu tsunongo abidiri daaze nga mtsaho na mjomba fahadi ikawo mimi holihonde makalima ya mbajuzi rahae jaka harungwa hausibitifu haoneseza hamba zitolwa ninusu ya hema shababi womjini hao ukaya nge komplisi wa heze nongozi la hautsaha wantere ze nongozinu tijo hambaya ndi serangwa baha haina mbaba hanu ya liyo ya juseshe jihadesha haukaya ye dossier ya fahad mwanze nga antere wao vivant ze nongozi la ilande specialite ya zali no andwahe de kawa saono kangwa autor kojo mbaba hawandwanzo wende harumandongo za husiana na masakala ikao ze nongozi la zilazi ja wakati ndziro ze nongozi onda fahadi zilofungwa zali udamsuiba ndziro ikawa zaliwa ye hauraya benge kadwa swime shaye urengo kabalaka tsinandongo ikawo zimhundu shakati buhari wa imma hutkanzanele zokaye kamjomba fahadi yensu fahadi yaka ujadziho hukanzwani huzamba wao kabakandu wakamaore waka ujanzwani ujawatsa sheshauri wasenga zija bilawe hukana uziro wosiha no sila sinongozi lokoera kabatsi mrujelewa mriafiwa nema na mwana mshe ya pweshe hitwari mama 20 no mweja hasi circumstance amanda zileka weduna pia waja wa msaindieni wa shemeze watsahe urudi utuhumla na ndongo amanda zileke kujarenga yele japa wawaka wa mando harume aeroporo ya hahaya warwa eja na zahe mwana mshe wenda wa muhimilia habahati mba ukezo zizorombe yao heni yao zayaye hamba kaye mwana yake na moya mzihe shekazi jehali yozo karna uja ushindari waneno wingu shaze nongozila mimi tirengea en particulier nuhambiyo mjomba fahadi haukaba nuwe wokutsi hama mbabanka buwahe sujani haukamru meda honi na mjomba izonongo tafauti uambajini warisomo ukayamrie kaufundwe zinji yezidwa mrudezo na mjomba haukaye henda yeureje iwa asindi shasi isi mbabaye roha yengo ndo haubahe ibenge izo tisa wawalaka batiza joristan jabisha haukasinga so mgari wonao lewo yinu siwandura atendaze nongo za association zinu wababanka bwalo hunware ngo wanomala honwe warendazio mlewo mru mshengulo lo haransi wa hakana mna mwana wa mahamitsanu mwana mshao mahamira ndaru nge mharaho renga mru mamlola sababu indini yatsedamre nge mwana hamviole donc uze circonstances opia yabongone soka mjomba dahoni isho hitswe kawana nashe ulewa ye famio ulewa wo mkaza daraja juka weide mrikauri mlewe harmwe fami halafu lewe inu mjomba fahadi moto shababi bani hatura uone heli waka ujexprime ila ikau bidike banuriza mbao ngao mengoni mwandu wafanyero turu harmensi faswamba ngojo sazaho beseba lo amba ndelendi ya juzi zenongo za fahadi zinziti dzihwa haukeyo wa fahadi tindola
ngasina tuhumulaha juke mria wa Fahad mwanze sindola tuleka guluila metro futuma zamba shawalo magobani ba oheheli onwe manadamu ngwaziona ukatsindai na sisi holi hondeliri jua wazali ngasina tona ukaka na humre datambandongo manadamu na mtsowa na zenongozaji ukaya kweli ya hadisi ya Fahadinu ngetinwawe tiso ilitsi juswa bahanu tsen ezanongozahera Israeli kungumanyola mpira wa mndu yaka urongwa juzi yaka heleza zenongoza uswana nezenongo ikaundu wa wanaoleo zaho mpira waheso la county ralindari tso shamo ya Fahadi manze hataratu ishia yotorande homage hauyende tangani hauyambe mbandongo zila kazi tsibure ngarambi wao kayari hamena sewa wambilwa ya federation mpira mdukale swala lila watsilinjie haukaka litwanza lifanye bezi jumweza asaziliwa wa Komori pia watuki wao kwa utukivu warendo Fahad Shabanu Yemananyasi Sedali wenga une conscience yaho wedhama na wembaba wawana hanse ndongo yaho mpira bajuzi metro futumaka urongo ambakara hane jarongo aki avokati shanga mtsorongo akimzaza amana niwonese wandu wanji yawe hadisi ya Fahadi wonsi pia rwandu wazade warongo obanu heni mdungu tendo ajimeta la place ya mzaza Fahad en tant que mzaze yari mwaniko za samezi shenda yawona ukaya ila mdungu ko baina al-mashriq wal magharibi halafu ya jimeta la place ya onesa ya joparo ambiloke mwana hondwa ni jazira hangongo ikauka jaroha arumabaya shaharo henda arumafuraha wenge mimi sikanzaneleze ukayangani fanyo ape liban message inu ibo shamjomba Fahad wo yamba hanikwe mapesa no wadazi ngozila zibire halila warongowe wajokai hadisi ya Fahad nganzo yanterewa ni msahe ni nyima journalist na mtafadhali le suala lahu sana shehani linu ya hadisi ya Fahad kanga mambo makalima mararu uharume siasa na mdouzi isa ye makandida izo wafikirio ne hadisi ya Fahad mwanzene mwanya si Aiman mahususu de mashababi wanu wa ulaya wanu batike suala lijoparo zisi wa rekamrua opposition rekamrua hema sakala wanu wahe yeyezi itahao shari na mdo wambie masuala yaho wanrolo wabonsi juu baba niora haka jahisa ngayo an actualité hata mpakali jo haki ya hayo vanu atela faina si wanru atenda faina rakanzema kama faina karitima satisfenga juawe mahakama faino kalajiri nai nasiri liba avokari jangaje toaze moyen shari wono heli wakobezara kawende no ilango ati jo avumbatsena vanu system yaza nino andro haba heli wafanyao na mtsofanya no andro abezindo jina yonde heli walovan izonde zonda aimanile wonjoka ujanza mbeba no abaha ebenge kwezi ti jomtsaha ni kwezi ni ma journaliste bo mtsojo jo hevito andu wao manzomka na actualité armo situation jiro montiju na mdowa uzise masuala ya husiana na Fahadi na Aimani na Bapale na Faina na haina mrikao haulaya bahato walo na mohata ilarifu weimana nyasi mwikoni wayaja alohun yenda vurizo Arabi Saudite ma na mdowa uzisa ukabala musizanda yele swala lahu wana nyasi wambeni warende ezinukamsi walo ya ebala mfikirije parce que zenongo izoka kartu zambeni wakati bengenga mabobo jada ulahaki ngari jozi tsaha badabo sazitavela haukawa ndwasa waliwaza nezobizo azala nzao yema naranzo mdambezendi doka azalino andwahe wadojo kaya le swala linuliba kozitwanzaho wa Komori simpaka wafanya hukuma ne hukuma iwe wahandadae ebenge kwezi mtsanza nikemleha kwa kansanza ndoka mle so kanzanje mwambie nukangari lindao le swala la Fahad ye famia Fahad na mreagise baba nu mhono mzima kore mekoti karna ujwari ke hali no abasa banusi ndizordingo ambaba no armaze mbana zinuka karambe turnantibi dende nzwani yawebido ananyasi wanzwani watenderi wadunge haukezo ndizo mradi ngowona kuna ujwa hona mananyu haula hashuhuli wendo shuhuli nende wake kono la mwenye shuhuli shaunde wajunrawe chata makati we ujone la haya ukawa wenzaho elewa inu mdungu joka ukana ndongo yalalike wandu izonde zenongoza usabiki mraja junde wa icho mtanzani yabo mdungu jwamba parwani ndo donc zinungiso hamaleze mbana zinupia riwana awori tsokuba luhelewa ukaba ngabo metodologia heni mbandongo mrafanyao watso he metodologia he zenongo eli mrazandisao ngazwandi saban zijeban zisizeban henu wakati wa bira veraji ya wayeshape watu shinda waidunge heli abidi badabo kuna paroshindo wasili na izonde za ruhunda ho wenji ngartingodo soteze etape c'est pas normal ebenge ko zile swala la he mananyasi hewa Komore wajabatu la diversion ndziro le swala la Fahad la juzi lisanga lidiwazi wao ngarendora tilo haruma shampasha hoandu watsahoda ula shari ikawe heni ndongo zaka ufanyi habanu shawanu ndo andu wakauzi himiliata ziwasili
karitawa sikazabo harumale suala hilo wanama wa Comores gamjua haruma suala la bilinde la husiana na mahakama wa jau yahe emananyasi manashe watu aimani kau halawa haruma mjua vuvun kalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun wa Comores ruhundu animsuiba kartu jwa mnyezi mguri mpatsadia hindini itotsinda wambe sera rengo silamu tsingo hamba 100% musulman na huno wanadamu wenji hata kerema katoliki raha noni sualo yabo suswan doandu warengensi ya hatu wanuandu waheda ula shara zanoweka ndo zifanyi hao harumensi ya hatu tungweka o karna ujauziyati mpaka riwasuli harumadaraja yokaya zekoli zila ye haukahe ni mruwano na kweli yokanga nzo yake na patience zanongozonga zambao ni wenji si uzambabanu kabanunga saru mambwana nembwana iniojo kaande juzi mzaze sharifa wandu wa mzaze mwenzerumbi watendelani sabikia waja yabu waka uzamba waondo wandu washe no watu hamba ukaye mbwana yinu mrenda ataye yinji mrufaraye jafuzu hoshinda wonofuzu hayo yoka haushashi esa c'est la vérité karna ushindari wazera ngwandu warenge independence wala waka hanza wake na muwaonensi la ebasauha rejo wandu wa wana wandu wakanza wanena mercenaire wala waka hanzeke dictature nuke jawa Sullivan engabo mriajo henda lebe ala gaya no wandu wakahulaya waka wanane mercenaire liwatsirengensi otaji wajone leo kayemri arengensi atu otaji womru wa mwamboka yem komori hamandasi ikeba ndo bahanu wajoka na molo wao nezinuka kwa jajoka wafuka dombili kabasi heni mrushwe hadisi ya uka Mustafa Said Shahinandu wakayao wakawana na mercenaire wawandu waka tisobon siju wajewondi leo kaye mercenaire ya jalobon siju ngemziro ane mercenaire wakulori nyinkudu yokana mozaje donc wabonga manzomele ukaya yinumba nande haukaya heni mbaba hanu banuba wandu de onuwarengensi ye dunia inu otaji wa heni mbaba hanu ngone ma espion wa hao meuzamba banu kaya si wandu rongwao harumwaze réseaux zinu nardoka na actualité tse na harumwe situation kao de jiro leo harumwe dunia homba sawa wa he dunia haukazi nu zijiro Comores zahuana strategie wazali ze diversion wo upiti ho hula wandu wala ula haki wadwani kasaleri waje introduise waje infiltre wakema intrui harumaze réseaux zinu ili wado ufanya mabala kwa tazali na hizo heni mrujuwe heli ye mrusilewo ya wanao yenem Ukraine wandu ikao ngwa wanao neze strategie za husiana neze infiltration za ho wandu roa lohula roa jo harumaze nongo za husiana neze systemu za njia leo informatique ikao ngo shindo hukana ndongo hutungu scenario huifanyo kola dem Rusi na ola dem Ukraine na ufanyo kola dem France anizenongo izo pia nganzo doka ajur ba izo kazina lo lishangaza nizo azalafanyao shako moro wenji ngasima veke na miswami hetermu donc umrio na mbando wongo fikiri balange sincere wandu waile wao ze strategie za tulwa nyumeni za wandu wa hezen sinku wakawo shinda we filtre wanuma espion hao uharumwe Mfaransa no wajozido honda ni Mfaransa uharumwe Marekani ye Mossad FBI ze réseaux izo pia izo réseaux za wandu kaongo na teknolojia juu na ilmu ya exploite wandu no hunde information zansi fulani waibalewa waswidi ebenge kabengele wazali hendato wa shehani expre hama hadisi no ili ya jenji ya harumwe opposition fano hadisi ili ya shinda ya rengeze nongozi lobo haribala ya ziro ya mbesheye yotinongo ilo na hata problema ukabo hariyabo ngabo negociation jojo kaya jume salary shehani ya kaunda mathalani Comores Telecom yebenge ngamo zoni mwambie nukaya harumale suala la ya hemana nyasi aiman zenongo za bulale o zahe procès ya hahi wandu waranda ruwa suisi wa harume juge d'instruction leo zila wandu wendo watsahe mahakama ya ho wandu wambari wakana kilo ndaruza dhahabu wahibilwa na mapesa shama mahakama ya mbayabulo wandu waranda ruwa sisiwa ya mbilo kariwa odo wandu wakawona gwarehemu aiman ne shofera akayajiri wa humhibwa wahe dhahabu shaka bati hata mrumzima uharumwandu wakaharumale behe wala mde wawa aiman ya kangebo hariyabo ya mahakama indi mimata tijotsa hamke radhi nyandu wa he ze sheni zinu za he ze page za hema journalist wa he Facebook uharumazemba wapia mlomanu msiparu ambo kababula mahakama ya aiman kabajabula mahakama ya aiman ye mahakama ya aiman ngajobulwa ye nsuri johono andu wa aiman warengwa wajo mahakama sheka mahakama abulwa andu sita waloyabu watu hata mrumzima wa he jeishi
waka harumwe skadron ya mde waka wa aimani shayambari wao do wandu wambari wakaona aimani wanzani wahe wakati ya kwendari wa hibe dhahabu ne shofera kabala le gari wando ndo wa hukumu la he ngenga mfukuruke hukumange ndo ya bulendi gwendo wambi loda honi mjaza bari ye mkaufanya ye dhahabu ndio ndahu ye za jirindi no dahu niyo izo ndeze nongozi jozi swabu sho wandu wa aimani kwa noparo hukumu la ukawa waonde polisi wao yonde eskadron ya mde na wandu wa himale wa kuvrazali harima zeno ngozi pia afanyawe masakri zinu donc yabwe mahakama abulu ansi mahakama aimani na mwambende mahakama ya hefami wamba webilwa dhahabu ngwa sahau walikwe dhahabu hao wajoma la henda haukema suala joko uziso habo mriamba hebi dhahabu kanenda uziso kaimana fuji yokano palo uziso hakanda nane ka uziso mtujamba mtintari mwa pia haizo tikanda minja kabu waka muwansu mjuu donc unamkeravi babanu wandu wa serikali wanuasa warende pindo haukaka batimru mkomori urongo ebenga metijuanze famia aimani kamu mtsahoni rufana mheye mwambe ukaya karijabulwa mahakama hemwa na hatu mahakama abulwa yanu mahakama anduwe bilwa dhahabu wanzuwe dhahabu awe randewa karichujwani kawa serikali mbendu indini she serikali watsambengwa hukumu wa batine yarenda shetendwa de polisi de majandarmu eskadron ya kamle wakahuema na hatu wa mtehari mwasashe wambali bahata wandu wabala aimani hata vuvuni kwa jatsore ngwabo watsonda uzisokola mni kwa yeja hata mumbehe vuvuni ye ambulancier ne majeishi gendarme wambalia kwenda vuvuni kwa si harimo anketi shwandu watulari manketa watu twenda warengwa hari wambari wakama komplisi waho mwibwe dhahabu wandu washishe wao yabo tobiendi pane manabo tsobuha wandu watsosoma kama ho afu amawe watsambazema hakama ndabanu ndri wandu wale mwazeroho karina ujuari baliwe halinu ngariko zao ono si haki ebenge kwezi yomengo ni mwe zema dana kanzanzele zeban mjozi lunswami himane mdungu nadi amerangu dakika Jaka usisartionea gana shatska usambabile jisha itso zimia la telefoni lo bala mtsaoswama donc sikanzani mweleze nukaya kwezi wanama wa Comores kanzani juze banuka mtafadhali le swala lahe mana hatu aimani wananyasi wa vuvuni wajuhe warongo wamboke mahakama aimani kajabulu nano wanama walonaze media zinu na watafadhali wasubuti wamboke mahakama aimani kajabulu msirumele zina la aimani arumwe mahakama ya zali ya sahu wenye dhahabu wanikiwa hawianza joma lahenda paske ambiloka ya hato wandu wahulizwe dhahabu no waparo harumwe mahakama yanu wandu wamba webe dhahabu wakaona aimani waparo harumwe mahakamanu ye shofera akanele gari wakauzungulanilo haparo harumwe mahakamanu shaka bati hata mlumzima jeishi kao hakaya harumwa wandu ikao do wambawa wa aimani ya paro ho mahakama ya mahakama ya mru ya aimani wati mahakama aimani ude hamade mahakama fanya ze scenario za fanya zila sahuana nyasi wanzu wanda warenga wakubali wachulwa rumwe pieji wani kwa mapesa watoto wala warenga watola wenda zao halafu behe wala wenda warenga washibamba wa hanswa yabu azaliwa hansuke procedure yao yongyo sawane mahakama ya fahadi ye mruolenda akaunikwe mapesa ala fanya scenario ya mbaro landi ya wafahadi na zilandabu ya wafahadi nge hongu jitembele yenitwa bientri evanuri rudanda evanuri patsa mgude nendri si wa Comores male swala lino kwezi wanama wa Comores nga mwevolue paske nsanzan kemde abanga mjawar me dossier ya Shaihani na Shabuhani na Yaser Lengodor na Douanrika Watolwa ne ancien directeur de cabinet Umar Mgomdi ni jarmo opposition ele swala lino nimeleza nukati zurongwa abantu harumwe aferi ya Fahad ya Aimani sikaone sambabi simambia nukao bahanu wandu wasulile haruma strategy za ma infiltre izo kazi sina be harumwe dunia leo inunga mjoho na wandu wajisakrifie waje wanjie bahanu bala kwa sina ndongotso tilotokala ma espion zanongo izoti tizamba kamtsukubali yekale wenumishioka ya Umar Mgomdi na Shehani watolo benge yende yione hoka kweli watolo eske yo problema hatu ebane mri akaunika kikize maye afanye zanongo zilando
haukaka bana ndongo mri afanya batsina mwaye lewo yune kazali hakar mwe pouvoir onge atampaka lewo yin ye mahamitsan ya ruma ministère de finance na shehan yemri akautsongeza azalia voyage afanye masakrizi la pia ze mwayeza kwenda za toefe swali hata endea ulaya uandwa la pia wakaenda mnizewa ezila zikautla wanda ukajakola warma mali enga mjokuba lukayo wandu wazingarale jamvi laho wandu wanzo daula sharin waowa jojo utolo haruma dossier maude kando wajanga hukumlao ye prose ya sambibi rije yo wandu wakahenda waparwa pia hata watulwar male lamba kwa jaka hatoka sambi waeche sambinde ya shirondo wakola nde ya kotsaho shaze senario nga wandu waparwa nga watu parwa alebe abu ashrafi na wandu fulani watu tsahwa shanga wandu kao kamemu ya senario ya kufanyiwa waparwa wende yabo donc uze habari zinu za usiana na zenongwa za lafanyo pia mwana wa Komori ulwa wa hafu maude kaba janga babulao mahakama lazime waziri wa hemali ya kaya ya kaudoto waze mwenye ya alimante ye majandarmu otinwe magari wakaudoli bwa fanyaze complicité wetolwa haukai fwe malia ito wao shehani ya justifie ngendonda ye misafara inutile ya azali henu wakataka upashia zenongo izo pia shani kaja parwambano shahaka execute hata jani kwa umkate juma abo ya behaza he Comores Telecom ende afanyeze scenario zila pia ze scenario zila pia yabole wo yinu miimi bwazimane directeur de cabinet wa hahe umara mgomri ikawa bo wondo mtawazali ya kaulala ikelewe inungu atolobwa kwa ndwado jamanu sindiso na mwambianu kabanu karnaka uparwenda atari jirande kontineze tabu la fanyiwa ikenga bandu wala hakawa opposition wa hao banu ambao kaya yekasha ihani haile okafanya nai yabo yoketi na budi siso muhimu ngarjojo kabazima babo mdurwano na azali hewe ngamrendona hii banunga mrendona hii banu baba ndaborjo kaudojo wakolino wandrabo yebengabo atakiki wakati enda ya tsaha reshie mwananyasira zidamba hambali yawe ndio ndo amreshete yabona mrenge na kiki yebana tofauti ya shehani na kikindi kiki kweliende elema ikawo ze scenario akauzaswime shabanu ngabwandu ikawo kankulisi wafanya zenongozinu bila wapusowe kao hono kao kwa ruraya kiki hambende homme de la situation hakaujere situation ikasu kontroli shamtsi kubaluka jojo fanya ndongo batinokani kwaze moyen rekanzuani rekamwali rekanga zijanga nzo mali yemru yakane nyungwa hemali sheihani ikale wenu wajangwa alifanya scenario warita alimale kafa ya jinurdi waze ze habari za fahadi neze problemu rulonizo aba wandu tsiye bidika azali ha demisione harumwe masakala katu demisione shangware ngoma ala ya CRC 19 qu'est-ce qu'on a foutre neze nongo za CRC bwa Komori au contraire atekari George Wenger twaona watuwe mazatu wazubu wa jangware manoma pumpua on s'en fout zindeze nongo kausi wasaya mruka tushindwe leo ebenge mitichani mwambie nukaya ikawa Komori kamjashida mwele wazali rangu jana juzi hata leo kamnoparo mwele wa malheureusement lewo inu hamadeli za hambwa kena ukirike lewo inu wakauzia wandu watede makandida ya seri ya fungwa lijuwao kahafungwa kabatsutujwe prose ya seri hatoolwa hendaru makaratasi zanrabo habuli wangu ndo kandida shahunu waja wa mtoa mweserse kabatsi mrutsole wa zenongo hizo hajimba ya zamba banjani kabatsi mrutsole wa zenongo zipango banu lewo inu sheihani halawa nguonwe helu wa Komori wa ivero hona kiki shemru wa handani shehana mtsungu wao ya mtsengeleye kiki kabatsi mrutsole wa zenongo hizo ye kiki wondo wotsazali njarongo abana mambe anukaya yezinru kiki ya rumi yao harume kampanya nezinru za heserse izo zija kontineri nzima ho aeroporo ya moroniho hata zibloke o kontineri ya hezabaya yema ajawa kanza webuwe wa bloke wa watibuwe wafanya forcing webuwe zindu zonri habo zundri hande zindu za kiki nezindu za shaiha na zindu za azali watsanganya wadzima na mrensi msijebanu mjambila tiza wakati baba nuri wanabwana injibanu rilatsa wakati munjibanu ngasi jumo babu habanu na kabati nongo ndziro amade mrujala tse ani hotola tsa makaulu banu zinsinongo nyangu halafu karna ujuwa leo mimi ngamtsoma mbianu kaya heni wakati mtsojelewa zenongo zinu kamno parelewa heni wakati mtsojo sanction karina uparo wasuli bahanu haukaba no dalilu yanvu ande mayingu ye kamkubali ko limhale mihonole omdenga shaihani apunga mfanyo errori yo errori grave kamtushindwe leo ngari chokwa sanctionage kikibida sanctionewa wanduami bidi wa sanctionewa ili waelewe haukawa nudo wanduwa renda na izaidi wanunga wanduwe baru mwensi waobonga jokondara wa demande mali wa hibabo nsiju
ngabo wandu waraba mali, ngabo wandu warenga magara serikali, ngabo warenga nyumba ya janzishia, ngabo warenga plasi, wawo izo zonya ngo kawo materiali ngarjojo ndarazi tsahe shayo wandu hafa wangu arjokore jeza zero ho izoji wandu awomba wandu akahalo mshinzi lazali yake nsie shetiso na yabo karjawadi waza minu hunda wo do ishaihani woi wandu wawo karno jotso jamanu riuduwaze ebanu singa siwashasha nao wanu sindo wenji ebanu nga recruito andu nande ko shari maketsi do recruito wandu shari makendo kweli wa hatu no mjibali yo hatu no mjorganize shashe hani wakati na ankli hau kartsone mbandongo aloniyo hau kartsono kange na mali rahano wandu wakabo mahana warumensi walo na mali waihabo titri hindi initsi yo harumaye yezi ya wandu wahedawla haki ndo shehani kujoko bala mujuzendi mru hata yatso hata lider yakadho amana wa daula yarenga minister de finance mdama hamitsanu yatsona hata leadership yo mjini hao wewangare mwende lombi yorifanye vanu andondela mrumbi wa joko shinda bale bavu kikina shehana kwatsi na bandongo joko shinda rifanye wo hija kikika jashindo voto a député moroni kajashindo voto a mera moroni shahebi wo mera hende kandida marati jingavi yetso hundata 3% 4% yetsi mengon mwando akawo hezo abaoni wongari mrengori mrende shaihaninge na bandongo ndini mru yalo bukole wene kangara nzori bimise shaihani ne sufuma di bana almwe bandao abo sufuma di bana ngena poa ya mtriple almwe bandao yabo wotsi mrikao leo yinu ngari jirindi tsauri mrende na bandongo hindi kartina bezo ambandongo wotsi mru jokubalatu hata ensantim na benge ngwenyo karichi tsaha okezo mali yahiba nezoti lizoranzao vanu karitwanza mali zahiba do mana huna nusikwandu wendo vanu wefanyana triko wehuza wefanyana bajiwe huza wanduwe tsanga weremema emajilisi wakazeja wendeja unoili ritsotsa hamaya yawele woyinu karina hendara balembi ondera singane mrumizi ekanga sina ndongonga rjo mzingarari mfungera mberandi sizabanu shaibanu nyenyesha muhafilisha nindi narumo wandu wanu mintsushido mwelewani ebanu ngamdawo zaoze titri za wandu wanu banunga mdawo zaoze nongora hundanu wandu wanu ebenge kwezi zono kwe kauzo sikitishe kamra jange vanu ngwisho andu wa opposition kwa shida nari mrenge ritsi mrenge ewonga mumrengo mje munde no wendi kwa tamvuno haukano shindari bele wandu wandu wamvuno njango opposition benge kwa tusubutu jitamuka uko jwambe bambao shaihanika jajilela lider na mtsorambia kajajile la lider wala timrika ngu joko shinda ya unjili awambe sengu joloto wa malama zali etsa wandu wajwa kensabo eshie wenzao warengeze mali wenzao shashe hanika tine bagari hata kajajile la abaha kanaka ushinda alafunga modoma mrenge nyinyi mumheze amodoma mrenge mumtwari mwe position mumheze na akaena zali kajashindo heya shanga monobanu yabehwa emana manzo mdo huisha wandu madu ibon sijuendi zindazi landongo kaunga mjotse na wanyi mwelelo wezi mwarenda wandu mwabitsa na madu mwejama bensi ngendo nayi heni mrikao hasa hafanya ndongo monokati mbizashe tswangban wasilo wakati no nsimjuse ngamo mjuso mumrensi na mumrensi adanguhe na mumrensi ba zanongo zinu ngaritabi hwe roho banunyika msina wakati mjojo mria mrenda ni nayi apo Muhammad Habuda jamarse imone za ajiri yensiondo ni kwe correction wabuhe wandundasi wanzetsena wa mhifadhi ebanu CJ ebanu ngarjoka parono kangarkozao je henu wakati mwendo fanya reaction iwonese mtsoke halin oliokari profite ye situation bo SRC wa wanao wajira onana himfire kazi la scenario rekazi la scenario na mzexploite haukamo no juzi yahe mana nyasifa hadi nonga monawe zwandu SRC wamba ngwambo sinde ramua yenye kamjushira bahiko jwabezi lo kweli na wamane hatoolwa na exploite hatoolwa yawe mana atola zabari raero maramgomd yesersenge tsambali yao ngwa wanao jana bafanya conference na mu exploiter sources hizo riwameta en conflit riwameta ater shamsi jebanu mjamenda bahari jibane hasibabu sheihani ya jari fanye sheihani ngena ndongo ndi kujoka ushinda bali ndo biyaje wakola tenenda gouverneur no kata jovote wangu fotanda bwalo na ndongo ndi ko sheihani kata parofanya bunjilio sheihani ekana wandu gena wandu omoni wa CRC wakana mbabiza interebo ya ka ministri abakati ministri ntojoka jwandwa jina gujoka unado jizungulia hauyarengeze malija kiki ya domjilo watoto wa jazwa mabango ni abange na wandu sho wandu wa hinensi ngwa julao wandu walona wandu alimwe mabavu ngwa julao ye malideri wa Comores ngwa julao heni mdulo napo abo nsijungu julwa ngasibanso ntipya ngarambu wao donc unamkera avirije wakati rijue zoranzao na msoma mbiani bani sizanzia haina usiku mimi sina mbapo valarma endo ngwa daula hakinu
shanga mjokanga maukanga mmengoni mwandu warenga riski wajafisho banwenu usiku wenda hata warengema adui wahionsi wawasiso banwenu usiku wa balance ngamriske vyango kami bano harasido tsoka mjonda komori na fungwa amsojo fungwa jo wafungwa emananyasa abdalamba ukaba nukeri ho mru fungwa fo magobani hakabo mru jojo wa mru maudu ajokode la mru kwa jojo heli washtakio shenziro ndo mrenda hibwa yode lonziro monsi juu do tsonda wanduwa wi milonzi yani wa utaru magari wa ukakule ndo sisemala huwe ajilizi njikao izode zijiro monsi juu aba benge banu si wandikao rijito abane halinu izonde zeriskira nkureyo dabwensi mralo kapablo ani kwa saero yende awe mana nyafa mvurize barini izode ze hasara zilomo nsiju sheka ndo kaya mdungu ambende afungwa nawe mrajoro havuero kamru ani mrajo kana furaha kamru afungwa ndongo za hensi ya kazi daili benge mitskanzani mwambie nuka na mtafadhani ekasha ihani nyinyi wandu lebe adarazida mambao kaya ekashe hani hajanga rjohu mrenga abongo tojo mrenga waloshe faho wanzawa mbeseo mkuvre mahala shazeno ngo shehani arifanya mimi mwananyani bolt helu sikunjojo katsono shehani hakansi yono wandura nzoda ula haki ngamu mlabiona mjorongo abanu shanga mjoji desolidarize neze fikira zaho wandura heda ula haki amsojorongo abanu kimana mkomori nikewa michendoko za neze ndao yeze suje zaha ngunjo banu njo uzifokalize shatsi na ukandani tsena ukabo tijokaka msujozo ranzao na izondabu na izoti zamba banu ka eborono kiki yari renda na yataru lilwandu wakabonsi jupia wahafa watso scenario yatu ifanyabwe nazali yasubutole waja mijini hakaansi hasubuta mwambani ndabondabo jau watso moto yatso juha ya mpule mekro ya mdunga shamkubalu karibalaba habadili ekamtujwa zindwa jina juza jari fanye scenario hararibela wandu wazungu ani panungwa makatingwa tsingoro na masima laba hari ndongo za vaccination ndongo za lineti ndongo za wana wa matsoma wade izokaja zifanya juzi ya kawaziri kajazi fanya juzi ya kamera moroni shahari nguzifanyole wani vanoa komori watsorendwa maveki abonga mjohona wasa maudo nde yaro mipira na mapuzio ajado vuzo mijini amba ngufanyiswa na anniversaire no yavoteo kamtsono kabor sarendo anrutso hindu mima mwambio nukenu wakati njohona ofi sambulo kange ndena kiku wazali so that's la scenario zazali shamtwanza mwambio nuka ya harmwe masakala ya hanyu andu mwendao lekanso wona shaihani harengwa he mihono miili na mjoko wandu waunga mwadute wandu wabulao shehania njiari mweda ula haki nga mdute fort se fikra za hao wandu wao nga mwadute fort neze fikra za hao yeheli rao na mwinyi baraka yenda obeti salam rajo aramtsuwa ramba karitsinda ikartsukansi sinae yeheli rahima ramba uka wandu ikawo leo yinu wahimila azali pia karitsi sinao ashehane manajo afanya exception di shehani ngufanya exception za barindi kikingu fanya exception za barindi wandu wao waongo wo piri rahana wao d'ailleurs hakando atsimbema kafe maziro wandu wa hanse mishinzini yae madindi ilonayo wandu waonga manzo mkeleo kamsubutio mwimema wandu wao rikana na chikimuza wari woma na nyasira wanasina ebano arumemba na inu dabula haki hajaha bangondo arumaze election no mjwa mabangari mtsuwa babala bakatsindasi heni mri arisimbushamba byenda zahe rijwa rimtsuwa watu paro risimbushia na wao wondo andra jojo kansima uduri watiani wondo andra jojo wataiwizanini na rengenatu kibaba la parufanya mbahazi sina hakandasi rikaba nuri simbuha ambesende hana ala shetani na rengarshime dibaba la tender kasina harisimbusha binge hende ula haja jaboraja rasa mimetro larifu wakati endarmwe referendum ye asizi nobo ya rejei bitsomrenga haukaha tenda kandasi shaowa tsuparo kandasi wongwa jawozo wapangaja rende ebengeti kanzani mwambe nukaya na mfikirindo paske mimi nsindani nsimi na nyiha ata baba hanu banu mbabiyo henu wakati mjo henda wandu wakazali wanu watsulwa henu wakati mjo wahimilia yomi imi personnellement nsibazimanani ngamnazie direct ya hangu mwambe nukabwa komori ngasihari msiba mziro haukaensi ya hatu waja wade mziro wadeka o rahamdu katsushindo ujo wade ndina ukaya yema daktari kwa tushindo amba inu palu kwa tushindo amba inu de covid kwa tushindo amba inu dengi kabati mba nongo julihani hawa mwade huo joto jinji na fatigi nji na problemu zinji kao wakatunu zireme bonsi juu makati bodo badiliha bo jaheni wakati boto jemba de yatari mosila muzambwa shamanzoni mweleze nukaya yema ishalo komori wayo gao mengoni mweze nsongeza zandongo zinji kao wanadamu lewo yinu zembade za husiana neze problemu za heze tension gazi yao haku
he shahula nruwa lao wanadamu kwa tutuje shahula zahula zinjinga zikao haruma nyungu za baridi zitolwa zija zihanswa mozindo nata maharibi zirudi zirejezwa haruma za nyungu za baridi zirudi zitolwa zija zuziwa na mjokaya ila mengoni mweze ajali nkuwa ukela sumu heni shahula shaka haruma nyungu wa baridi sasha shatoolwa shopi hashiliwa shashokashi ngaboko hata ngazitolwa na mro haruma ze restaurant zila zihanswa bala zikaka ziliwa zibunguzo mdo zirudi zitilo haruma nyungu wa baridi zirudi jastole nswabili hasibabu inri ye uhuzo gene harara yokaya titoshi ita paske kana hunda shasa maudende ya hulapi problemu zinji wala abale mfibahe ya jaye hanso shindoni hunu kamja harumaze centro commercial harumaze ze supermarché nyuhone zinduzi la tujuru zitso zotso ka ofre shaheni ndushasa shatolo abala ye katsi ndushatso otsinzwa zaja za hanso abala za jorengwa zarejeziwe unjia hazo zokazi juloka haruma baridi na joto uwazifanya uwa ufanywa control ya hygiene na weka ijaisa verizundu haza nongo izo wo penalizewa hatangabo societe hunu bokozo balwa ni uona toko manzana mbakaya nganzao hakika kariti na nsinga rijuwao shasira rohari lobonze na rito conseil bokozo nongo rizienshe quotidien tizamba banu kaya wetsonja haruma magaze hulu ya urtu kwenza hoda hon honde hundo ya urtu ila kutsu yanza huibala huja haruma dakika fulani kuna ubula wirejezi haukazi la mengoni mwezo nongo kauzoka zijurejezi wa shango jojo hula conserve ngo jojo hula sabuni ofulia ngo jojo hula shati ngo shaheni shahula ikao shika haruma za nyungu za baridi hushirange honza mda wakati urejei wekurambursewa haukaba la shisa shilawe namna yokaya shikonservewa donc yabomru yando rengashire jeza haruma nyungu barafu ya jato wemrajino joshirenga balangulo wade na zonongo izo akomoro njingaringesho he namna hiyo na karitina solution malheureusement parce que ces conditions za mwenje kunaho na mdu commerçant yende yarengezi ndu za ataruma nyungwa baranfu wo mwenje urengwa harumale ransanu ya zindu zila zide congele hepia zirende hamaji yengu joka utozi ndu zila pia latse ngurudazi hansi zipata zende katina groupe électrogène ya urengerele ze problemi izo pia ngizo conséquent ya heze nongo ikaunga ziri hundrao haruma nsisi isi wanada abahanga boze ajali za magari hawori tsona wandu wabiri lao zenzia neza excès de vitesse ikao nga wanadamu ikao msowo na mndu wahe hifadhi yamba yeka tina permi shaka japaro fanya accident zila tunongwe kao ibidi mrujola ya zambe haruma sharia ya mdola karja paro mona hukumula imala bala ko jani ke mfano wa wandu wenji badi banu nga wandu wenji abalwe magara ukabanu za ajali zinu ngabo zo mriyombi ngabo wado sao hankli ya hao no ujuzi yabweka hamba ukawe wewe balagari batina permi shaku japaro fanya accident ya bongo honsuka heni mruba hajwaba legari ya jaji justifie hena mna hiyo ulati mshinzi wa mrudhama na uonesa no mmono kakaba jafanya ndongo hata akaene dhama na wahe gendarmerie hakaba la yena mwana wazali woi kwamba lukumani nongo no kaka jamrenga sanction kwa jahe wa mboka bale mru ya rongwa banu arongwa nayi na bosikanzani mweleze nukaya na mtafadhali babanu ngabo andikao ngwa fabon siju habahatimbi na wandikao ze situation zao ngaza grave hao shanga mina hayaki ni ukaya owenji wa jojo usove wa shanda borto na wandikao ngwa somao ze taratibu za ushinda haraka yekao no mananyao nguhezo zemfia haudziro ye manadamu ye urengwa charge je ngaso shindon ngabo mriatso kansiban hali soheza zemfia nai ye manadamu wabidwa fanywa uandwa loba lebidi wamfanye haraka hatekoze pwijoko hujare ngwabe hel maarufu parce que comme moi hansar moi situation lo hiyo ne position ka ndo alo ila wiyo itso hum permettre heza zemfianro hauya jojo récupérer ya bwe manadamu ola hajoka na bahati haruma bahanu walo wandu wajuao namna yo mprena en charge ya shinde ya sauve mal asaf wandu watingo kabalado mangalia uwenjingo ajwa mtsengelea le jotole njeza haruma position ka okejabile manadamu ola ya bakinio habwa hezo zemfianai wo musoya bale situation ya greve handata hazemfia zizi ya pia hatombe dans le coma bahi akaka fanywa hata massage cardiaque ngabanduka kwa tujoma numraka zawema numraka zomi hono hapie ngwamfanyao nai kwa tujoma rapie kadongabi zenongozo pia sijohamba wanduna wasani haruma emiji randi soso mazeson za premier secours ngam insiste encore une fois gojojo hona mrunge volovolo ngutsinzo na mabala harengele kono da direme hajungwa bahana damunge tirawo mzuroha edamunge remao huono wandu kwa tujoheli ya ushinda wazieda muhila iti continue horoha shema nadamu la halatseda muyako zingoni pia hata joko ndel marufu ndo nro kase trotari
na abo ngabwena mnayoshinda mrazie damwe haliyo itsulungi oroha ezonongo izopia nganzo zisomo wandu wajue lewe numnungulo mbahi ndunguliswe mwana ye mwana hakalwa haitufeha ngabwena mnayoshinda hata usane haraka umwasili na daraja yo mhifadhi batinoke situation ya grave sheka izopia katusomwa na izonongo yabidiri zijue zitsona uyotsu ujuzi ya mzungukano jozifanya keka jozifanya kezo tsapareli izonde mihono ya haho ne yankli nizo asoma lizofanyao ebenge mimi amonokanga si haruma situation ndziro zanongo na nzamba udabonao ne hadisi ya fahadi tizamba juzi yedamu yela tsela pia kejabidi kefa hadala tsedamu ila pia yengeba kawandubala wasomwa ye namna ya situation hamanda ile helando akobeza wazi yedamu ikekero hainjo zungoni haukada mwishondu muhimu yaonde maji ya manada mozungoni nekaye sabobahi nanga mjoke no akatida mwiroha kuwa balaye kweri uyo ngendo mbio donc ngaboriski mbili ngola tsedamu ye kweri ngejenda atangejouzia na yabo kabati recuperation hakedo roho yende mbio atailemewa ijizia yedamu yonde ihe yawo itsongeza bayo ido alimentaire yekaizia harmaze arteri zibushe hawa jindongo yabo circonstance yabo c'est fini abo manadamu wo wonge irrecuperable sisi de manara mbaka balafa duhendo el marufu rijo kanga bonongozi joka ukanziro haukayazika harma hawa ya daraja ni mru yaone damu yati habon sibaga ebenge kwezi tkanzani mwelezenuka na risani risomane ni wandikao ngani harma ekozepu mahunda ze formation zinu na mdofanya mba wakati mwenja harma zindo mahususuru andu watsangani homala hunje haliyo hakanga sina dzadzatu yabo ngwajuobo tasi kwa tsoshela warengale dalola tension eze problemu zilo zinji ngabwanada mubao de haliyo uyo walona ze problemu za diabetes za tension zenongo izopia ngondungwa kwa harma ze shughuli ndungu joba labo eko kagazila hano ye tension he abala tout de suite ye sukari he ale hondo nziane sukari sihi huremani malezi zenongo izopia ganzoba buhe grupu za wandikao wasoma ze formation hizo wadozi fanya bure harma eze espace public harma miji watsoambia ukalewo yinu ngajoko jansujini ni wakazi wansujini ngamlinda harma place fulani nje msomwa yeheli mrakao sana hatsorenga tension ya mreka hande ya mundu kange harma situation fulani za apare izo abangizo bonsi junga zuzi wao zipermetwazi wa suivis dozo harma ze pharmacie hakuwa nada mwenji wa Comores ze tension ngizo haku ngamjuwao kaya izo mengo ni mweze factory za bade ndziro ikao ngazuwa wandu wenji mnungu tse wakaja kamwadia no bale sukari heya bale tension heya bale sukari bunguza bala hare mani vertige bakajana ngale dalo botasi wanadamu kwa tushindo no mbacha ibo tasi zanongo zopyangizo ndziro wandu harma ndongo zinjiza udiwaza za Alzheimer wandu kwa ngale dala ondo na zenongo izopia jojo azido recuperewa la demane kao kamdondo mrumru nziani harema ni malezi hawa ukatushinda endongo ya handani mrakomu au hana treatment ukorenga mimurenga edalo endi dalo fulani hubezebala hulanzia ekanga bomdu balanja pharmacie alirenge mumnikale dalo lahirao gemdo ambazindo jina ajo recuperewa nendongo zinji kaonge bido andro asomani ebenge kwezi njakanza nkemle so kwanza somane babitena zenongo hizo manazo muhimu shabo ya kati za siasa ngamjokanga bwandu atsojozo nga na importance ne mana rambo siasa daborolo namo zembadengizo zinji bonsi juu ngabwandu wenji mahususu madaktari harmaze conference zao ibidi wadobi rambabi harmaze ngozinu za usana neze prise en charge wandu wawe yao magarini namna yoto wa madegarine kahasa havunzi hashombo utitso mtowe heli wanzao ya hala bukejabidu mvure shangabwa katika we kange joka necessite umtowi haukeka ile gari lirenge mro haumono kabafanya hafiti yahe mafura hele gari ngejo kasino ni mwaje mdo langu fume yavurizele gari ngebido mdo la haraka fanywa dégagement sino ye mru ya kisharia ibidie hanswaba la to wandu ma specialist wa ushinda waje wabuwe wajeli au to madegarini waje wa mtowe hono mru hauna moto haraka bala hutsanza mtowe kaske kutujo heli kaudo ya koza ye traumatisme ngyo namna je hujo ma grave situation hajodi he koloni ha paralyze sa ilawiyo na balola mdu ajoka asovewa senongo izo pia ngizo muhimu wandu wasomane ngamjokanga wandu wazijuao bonsi juu ibidi wafanywa formation arme mabavu wandu wasomana ukaya ngaruonoze ajalizi jiromo nsijungizo zinji mahususu zahe magari hata wajo wa gari ngotsona mrara mbio haraka huono mrau na moto abezaji jusa na balaka tuje kange na sekeli bahanubali zila pia c'est pas conseillé et handa nandu bezara ka wa protéger o mahaleka ndo accident ajiri watijojiri sur accident ngesa yo andro ajodo tsa haina mna
ya ujoheli mro aliyo atajoka ushinda ajusiwa na ujisiwa tudoto mjusaja mumhimise mumvunze shiune kecho kabala hawa hadiha c'est pas ça ibenge kwezi ngamzio banu na homba Mwenyezi Mungu keri shindiri jeleza hana mna ukawa ndo wenji washindewe lewe gari jore jai har mamala zindo aji inshallah hosoniri jo hiyo na homba Mwenyezi Mungu ajoshinda wa partager direct yinu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.